Football Titi part zaruk pakhat na ngai khavele don ta ila Barcelona le Al Nassr tan te po lo khel to Stoichkov kumsang khazakwa sumkwa palia Ballon d'Or dong tu hian ahun lai le tunlai huna football amu dan chungchang ti hian asuya kahun lai khachuan match khata substitution pahni chau kan siam theya tuna ero panga lai an siam thei panga lai an thlak theita ka wang hian half time a outfield player zat vezet an thlak theiani extra time a player dang an la thlak bel thei cheu bok chuti chungchuan player te hian ruam manna om ang te hi an la soi sel fo nia FIFA Club World Cup chungchang po player ten an soi sel na sa hleya ma se engtin nge kan thlop thei te lulang Infantino hi ti top turin remote control kan pe mai don emni voin anga chuan engkima hian soi sel hi an nei ta vek ani bera keima chuan affair lo hle in ka hria atiani tunma le tunlai football khaikhin hi anom nual towa anla om zel point arin oma chuti rual chuan tunma le tunlai football hi ain ang theilo ti hi chu kan pom thlap angai ani achan lang sar tak zinga football kentel be bom tam ta lutukte in elna tam zualta te khelmol pon lam thilin club angong na zualta te hi atel ome ma se tunlai football player te hi chu tunma player te ai khachuan tlemin an no deuh ti hi chu achianga chu azongzonga nilovin player tamzo ka hian adik ti apom ngam ma se player te hi dem ngot turan ni big lo mai theye thunei tu ten in kai hroina an siama player te en kol na po an uluk zual zela chuan tunma a an palzam thil tam tak palzam theilowa asiam ve bok ani Europa footballa thunei tu sang ber UEFA chuan season thar Europa League khel tura in petling ma se dan omsa bo chethei din huna an din awanga an chungchang ngai tuangai Crystal Palace chungchang an ngai tua ta ma se thutluk na fum fe tak nei thei lovin ngai tua that le atan an da ani UEFA in dan an neya an hnoya in elna bua saya in elna in ang club pahni emo aya tam nei tu thum hun nei ten an khel thei lo ti ania Crystal Palace le Lyon te Europa League khel thei turin anin petlinga ma se nei tu thum hun an nei chu wangin league atanga tling Lyon ni lovin cup competition atanga in petling Crystal Palace zok hi an din mun achiang talawa Europa League khel thei lo thut thei din muna an ding ta ani club pahnia nei tu zinga ser nei tam ber chu John Textor hi ania ani hian tun hnaya Palace hi a hral mai thei ni in tarlan ani leidu tu New York Jets nei tu Udi Johnson point leidil na athlen towa ma se France club remtok League 2 khel tura relegate Liona amo phurna ero kalsanin ain siam rema ma se Lyon club nei tu anina ero ala thlau thalavani Textor hian Crystal Palace hi a hral arin omawangin UEFA hian thutlukna anla siam ri lo ni te point ngai ania UEFA lam hian thutlukna siam thei turin thil dang ngai chan anla nei ani Johnny Evans season liamta thlenga Manchester United korha hian in khel cholsanin abut akhai veta kumsam thum pasari mi hi Manchester United Academy a injir chuak niin Sir Alexa hun laipua United squad a om phak ania anhuwa West Brom le Leicester City a te a khel velea ma se kumsang ni samni pathum khan ni puila in Manchester United a hian a kira he club atang hian in khel a cholsan ta ani transfer market in Atarlan danin Evans hian Manchester United tan match zani somli pakhat khelin goal ria ta khunga assist tum sari anei tela Foxes tan match za somnga pahni khelin West Brom tan match somkwa paruk a khel boka Lona a khelna Sunderland le Royal Antwerp tan te ero match somli a khel tinglo ve ani ain khel chungin Sunderland tan Football League Championship no moi tum khada choya Manchester United tan English Premier League no moi tum thum choin FA Cup tum khat Carabao Cup League Cup kan ti thin tum ni FA Community Shield tum li UEFA Champions League tum khat FIFA Club World Cup tum khat te choya UEFA Europa League ka runner up tum khat ani pui man bok Leicester City tana khel chungin FA Cup no moi tum khat a choi man bok ani Johnny Evans hian a career a hlotlin ba ka player Anton Clark Paul tak ania wangin kumsang ni somni pathum khan MBE choi moina te po alo dong towa player nungchang thaber polani Evans hian soin player anga in khel ka cholsan thu hi puan ka duwa hemia hian lungai na ka nei lem lo
ma se in chuan na ero ka nei thung ka hma ba ka hian phurna na satak ka nei bokani ati Evansian in khel cholsan ma sela Manchester United a hian na athok chhun zom dona Club Director of Football Jason Wilcox thopuin player no panglamte lona tir chua konga le no pang talent hai chua konga mo phurna poimo taka chel dona United hian an chermek player no pangte kai hroi turin Evans hi an chel chhun zom don ani FIFA Club World Cup in elna chu khel chhun zom zel niin round of 16 match ha Italian club Inter Milan le Brazil club Fluminense te anin machona Brazil club hi semi final chakani mi sing ni somthum ma a in khela hian German kano al minute humna Fluminense ma roi puin sikhat faya hun rei tang ma roi nuin additional time minute samkwa pathumna Hercules mangin Fluminense an goal ni na an khunga Brazil club hian goal chwa lovin semi faya chakin Inter Milan an paltlanga quarter final anin hlangkai he match hian Inter Milan hian ball changtam zokin Fluminense bet jok ma sela Italian club hian hun tha an nei an khoral 5 veka quarter final lu zo lovin an tlata ani Fluminense FIFA Club World Cup in elna thataka an khel theina phena hian an player poimo senior player team tran ho theina konga tholok tak chu an goalkeeper Fabio Davidson Lopez Maciel hiania ani hian kumsang khajakwa somkwa pasari dei to khan professional match khel ranin tun thleng hian senior level a match sang khajathum somsari pariat lai a khel tling towa Cristiano Ronaldo ai point match a khel tam jok daya kumsomli palimi hian adai rei le football khovela hian senior level match khel tam bera chin chia chu English player thin Peter Shilton khania match sang khajathum somriat pasari a khel ni in record ani then khachon match sang khajathum somkwa a khel ni in an record bok ani ti lova match khel tam ber chu Fabio Fluminense goalkeeper hiania soitak angkhan match sang khajathum somsari pariat a khel tling to record thar siam thei turin din mun thataka ading meka match khel tam pathum na hi Cristiano Ronaldo niin match sang khajani somriat pakhat a khel tling to ani Fluminense hian AC Milan PSG le Chelsea center back thin kumsom limi Thiago Silva ala khel boka kumsom thum chuang player engemozat an kol bok player ton hriat nei tha le no panglam talent nei tha tak tak om khom Brazil club tha Fluminense an tlo hle an ne tak Inter Milan ero thun season a hian an van duai thei hle a UEFA Champions League a final in pet kai ma sela atlom zoga changin an hlotling zo lova tual chung league sangber Serie A la match day nunung ber thlengin champion be seina an la neya ma se atopa champion zo talovin pahnina a moran boka FIFA Club World Cup in elna po group stage paltlang ma sela run of 16 paltlang zo lovin an ne ngei tura mitam takina an ngai Brazil club Fluminense laka an ploma in elna an mang thata ani hei baka hian Italia tual chung in elna Copa Italia a semi final a Milan derby machonin AC Milan laka an tlom bokani kha tun season hi Inter Milan hian an mang chelem lo na in lotling lo tok velin atopan khara season mang chia ti turni si lovin lotlin na tak tak ero an changphak chia lo ti thei ani FIFA Club World Cup in elna khelmek round of 16 match danga English club tha Manchester City le Saudi club tha Al Hilal anin machona mi pui singli sangni zathum som pakhat pun khopna ma a in khela hian goal sari lutin minute kwana City hian Gundogan siamsak Bernardo Silva khung mangin ma an hruaya heminu hian goal dang lu bellok lo ma sela minute somli parungna Al Hilal hian Marcos Leonardo mangin an sipuran sut minute somnga panhina Malcolm mangin Al Hilalin ma an hruai velea minute thumnu minute somnga pangana City hian Haaland mangin an changlet velea goal ni ve an nei nu hian hun pa ngaya goal dang alu bel talava extra time minute samthum khel chhun zomin heta hian minute samkwa palina Chelsea defender thin Koulibaly mangin Al Hilal hian ma an hruai velea ma se minute za palina Phil Fodenan Manchester City tan sut vele heminu minute za som panina Al Hilal tan Marcos Leonardo chuan he mecha a goal ni na le Al Hilal goal lina khung vele in goal dang alu bel talava Saudi club Al Hilal hian goali goal thumin Manchester City hi an nea Saudi club hian quarter final lutin English club Manchester City hi an tlata ani
he matcha hian Al Hilal tan Manchester City ina an chhor du lo an chhuat tir Portuguese defender Cancelo a khela Cancelo hian Malcolm a pet goal tur a siam sang nge chuwangin João Cancelo hian a club hlui hne turin a khelna team Al Hilal hi a pui tha hle a atan alom om zual hle ome City hian he matcha hian ball an changtam hle a goal shot po tum som thum zetan neya tum som pali lai goal zone an pet bok ma se chaktura an mamozat an khung tling theilowa quarter final an lut zau talavani Al Hilal hian City laka ball changtlem jok chungin goal shot tum som pasari lai an nei tlinga tum ruk goal zone a petin tumli an khunga hun tha an man tangkai tam jok na tangkai puin quarter final lut joka an tangta ani ti hian FIFA Club World Cup in elna khelmeka run of 16 a match riat khel tura match ruk khel zo anita a Palmeiras in Sikatfaya Botafogo nein Chelsea in goal khatin Benfica neya PSG in Silifaya Inter Miami nein Bayern Munich in goal nin Flamengo neya Fluminense in Silifaya Inter Milan nein Al Hilal in goal thomin Manchester City an ne taboka hei wang hian Palmeiras Chelsea PSG Bayern Munich Fluminense le Al Hilal te hian quarter final anin hlangkaya zanina hian dar som panhi lechan vea run of 16 match danga Real Madrid le Juventus anin machonanga achak jok hian naktu jing daruk lechan vea run of 16 match nung berai machon tur Borussia Dortmund le Monterrey in machona achak jok an machon dona tichuan quarter final lu team pariate an chiang kim don ani quarter final hi tun kar zir tomni zan lai pel dar som panhi lechan ve tangin an khel tran dona Fluminense le Al Hilal anin machonang hemi nu hian quarter final match ha Palmeiras le Chelsea in machonin PSG le Bayern Munich anin machon dona zan in le naktu zinga in machon turte a achak jok ve hi quarter final match nung bera anin machon don bok ani Brentford player Cameroon forward Manchester United in laglu antum mek Brian Mbeumo chungchanga a khelna club Brentford a director of football Phil Chuan kumsang ni sompakwa a French club Troya Sachanga an laglu hi tunni pui transfer kongka honlai hian club chuasan lova om thei ani thu asoi kumsom ni pangami hi United in laglu antuma tum ni lai Brentford ne na deal na an thlen towa ma se nol sak an ni ve ama hi chon Manchester United pan hi adua chuwangin club dangtan be se nei san thei ani to lova ma se United hian transfer fee a Brentford hi in remna an nei pui thei ri lo awangin tun thlengin achungchanga thu chiang ala om thei lovani Brentford club ho tulamin chel an dua transfer fee a United nen in remna an nei thei box hi lo chuan tuiwak lo chungin Mbeumo hian season thara Brentford kor a hale thei don heti lai hian Brentford hian Mbeumo din mun hi an hriat thiam puya ma se aman phu tok anga an ngai ang chawin an thral phal thung chu United hian anin huam atula hei hi an mutan ani tari ani Athletic in tarlangin Aston Villa English forward kumsomni pakomi Oli Watkins chu Manchester United in laglu tumin ma an lameka Manchester United hian Rasmus Højlund hi hral an dua Rasmus Højlund an hral ani chuan amun ruak hi Oli Watkins mangin no kha an tumani Guardian in tarlangin Arsenal chuan Crystal Palace atangin eze laglu an tum chunjom zela kumsomni pasari mi eze hian a contract a release clause Paul Magtadwe somruk pasari point panga anei ni in tarlan ania tuna hian contract kumsani somni pasari thlengdai aneya Crystal Palace atang hian Arsenal hian lak chuangei an tumani heti lai hian Manchester City Tottenham le Chelsea te point eze hi an lo be sei to thina ma se tundin hmuna Arsenal hian an nei ri ber ni in tarlan ani Tottenham Chelsea le Newcastle United te chuan West Ham atangin Mohamed Kudus laglu antuma he thu hi Sky Sports in atar langani kumsomni palimi hi West Ham hian cheldu ma sela an squad din tharna turin sumtam taksi chuanan man tangkai an hrelo ni in tarlan ania chuwangin Kudusaman hi atlom lo hle tura ngai ani English champion Liverpool chuan striker pa ngai an jong chunjom zela chumia tan chuan Frankfurt atangin Hugo Ekitike an beiseya Newcastle striker Alexander Isak Baka Napoli striker Victor Osimhen te an beisei chunjom boka striker number 9 kanti angchi hi Liverpool hian tuni puila hian laglu ngei tumin tran an kho zui zel ani German champion Bayern Munich point Liverpool atangin Colombian forward
Luis Diaz laklu tumin tran an kho chunjom zela hei hi Sky Sports daslanina atarlan ani Bayern Munich hin antlar malam thuam chakan tum hleya chumi atan chuan Liverpool player poimo hi an bitum meka PSG forward Bradley Barcola po Bayern Munich hin laklu antuma Nico Williams laklu antum ero Barcelona in an changdon nia alantaka wangin Bayern hian an zui nangam talawa hetilai hian Liverpool player dang Cody Gakpo le Brighton player Kaoru Mitoma tepo Bayern Munich hian an lathi thlai chunjom zel ani Dasan in tar langin Tottenham Brentford le West Ham te chuan main striker Nelson Weeper laklu antuma ani hian European Under-21 Championship in elna khelzota ka khan Germany tan ache that em awangin club lian tak tak ten an hel meka du thlan tur po anei tam pha hle Tottenham hian Richarlison Brazil forward hi sumsiam nan shal an ril ruk thung ani Sporting tar langin Barcelona chon Athletic Club forward Nico Williams laklu antum na konga harsatna antok mai theya player registration chungchanga La Liga thune tu tenen anindor angai do ni in tarlan ani Sport vekin tar langin Barcelona player Fermin Lopez chuan a khelmek da Barca a khel chunjom zel adua Atletico Madrid Bayern Munich le Liverpool ten Fermin Lopez yan beiseya ma se ama hian Catalan club ro puya hian khel chunjom zel athlang ani Ekrem kunuran tar langin Arsenal chon RB Leipzig atangin Benjamin Sesko an lalu naya Euro maktedwe somsari panga borvel sengin Arsenal hian Sesko hi an lalu theidon ani Times in tar langin Tottenham chuan Cristiano Romero manatan Paul maktedwe somsari an phuta Atletico Madridina an beisei mek Argentina defender tha hi aman atam hle Tottenham hian sumtam taksi chuanana mana chumi manga squad din thar an rilruk ani Florian Plettenberg in tar langin German club Leverkusen chuan Malik Tillman an lalu dona athupungin inremna an ne puivek towa contract hi kumsani somthum thlengdai an zia pui dona Euro maktedwe somthum panga in an lalu dona ni PSV Eindhoven atangin Malik Tillman hi an lalu tang AS in tar langin Real Madrid striker Gonzalo Garcia hi ani hian release clause a contract a Euro maktedwe somnga anei meka tuna hian Premier League club engemaw zatin an beisei meka ma se ama hian Real Madrid a chamchunjom zel hi athlang ani Corriere dello Sport in tar langin Borussia Dortmund striker Serhou Guirassy hi Italian club AC Milan in laklu antum meka ma se transfer fee tan Dortmund hian Euro maktedwe somsari vel tal an phuda wangin AC Milan hin an laklu thei arin om lavani Telegraph in tar langin Tottenham chun West Ham atangin Ghanaian forward Mohamed Kudus kumsomni palimin laklu antum chunjom zela ani hian release clause Paul maktedwe somriat panga borvel anei ni in tarlan ania hetiang zat hi Tottenham hian the chu anin huam lo thung ni in tarlan ania aya tloma laklu dan andap mek West Ham po hian Paul maktedwe somruk borvelin Mohamed Kudus hi shal mai an hnial taloni te po in Guardian chuan atar langa Chelsea Newcastle le Manchester United ten an beisei mek ani Metro in tar langin Chelsea chuan France forward kumsomni pasari mi Christopher Nkunku hi an shal thei ngei anin beiseya Paul maktedwe somthum panga borvel Nkunku manatan hian tel thei anin beisei ani Italian journalist Fabrizio Romano tarlandanin Chelsea chuan João Pedro an lalu dona ani hian medical test po nei felvek to in thatakin apal tlanga kumsomni pathumi hi Blues hian Paul maktedwe somnga panga baka add-ons Paul maktedwe nga da telin an leidona kumsani somthum pahnih thlengdai contract an zia puidon ani Turkish club Fenerbahce chuan John Duran loanin Al Nassr atangin an hodona team pahnih te point in remna an nei towa John Duran po hian Fenerbahce zom hi arem ti ani Al Nassr hian John Duran hi Fenerbahce lona an chuatirna hian a hlo zongjong hi lona hotu Fenerbahce hian an pedon ani Ole khatichin kha tuntuma football Titi kan ngai thak thechin chu nile photro se